I had an idea, a small one, but I didn't know where to begin. The product was ready, but something was missing. I needed some assistance, but didn't know who to turn to. Then I found the Chief Minister's E-Championship Challenge. Launched in 2019 by the Government of Meghalaya, CMECC is more than just a competition. It's a launchpad for Meghalaya's most promising entrepreneurs. Each year, 150 entrepreneurs are chosen to pitch their ideas. Only 75 are selected to enter a 9-month journey of growth and transformation. In the Prime Incubation Program, they gain mentorship, national visibility and access to funding, business tools, boot camps, co-working spaces and market access. To support their entrepreneurial journey, the program also provides financial assistance through business grants that help entrepreneurs grow and scale their ventures. The top 35 startups receive Rs 2 lakh and the remaining 40 startups receive Rs 1 lakh in funding. With free co-working spaces, startup tools, branding support and legal services, CMECC helps you focus on what matters most, building. Prime helped us believe in our ideas. Only we made it click. CMECC has incubated many entrepreneurs from all 12 districts, creating thousands of jobs and impacting lives. You have the idea, we have the support. I'm thankful to Prime for the opportunity to receive help and mentorship. So join Prime today for a better tomorrow. Ki Arngot ki MLA ke UDP jenggarani kor bat mau senram katau bat Pius Marwen bat ubah Olan Sing Sun hadin ke jingut jegi pat bat jegi artli ki constituency hakini ki kendiat sengi ke belalai. Kila benjurep ke jingkiang diang ke belal rembha ke berana ke senang balat bat dangar ke bat penyesok kini ki artli ki constituency. Hakini ke jingdat jurep kini ki Arngot ki MLA kila sakhi dalam ke jengki kemat ya ke jing bam scam bat ke jing kim jeng kini ke jingkiang ke mora jeng bat ke jing tut hakayat ke yang jegi kali ke behe bat ki kali kitmar. Bat ka dairu ke jengkiang ke badan hajan ke yo balat ke badai ke weni giyo ke bahaya do akhir kathan. Hendrai ke ni ke jengjurep kalong ke kubor ke basngau tenat ikini ki Arngot ki MLA ha ke bana kaliang ke sorkar jela lengba ke tenat PWD kalamang pisah na ke bentaban pentrai no de ke jengkiang do bilat ha ke jenglut ke ba praklur duna. Haba ajeng keren na kaliang kini ki Arngot ki MLA ke lai kublai kerpang ya ke sorkar MDA hapa ke jengilam menteri rangba Konrad Kongkal Sangma badu menteri ke tenat PWD ba Preston Tunsong. Kibala sengap at syashkor ke jing uat jong ki pat ba jong kene kathan. Laya tu baya kene ke jingkiang on sa train ocean lengba ke state scheme ka badai ha ke jinglot ke ba praklur duna. Ya ke beladap ru banai ke tanda hau kontraktor. Melia jangka mau siram malba kene konstruksi ke hab marketing mu kene ka jingkiang limat wat marketing ke tiga ba ke hab ke po mau siram kene silian ke hab ke po dan ikor tinggal lang ni rambak senong balat rambak senong dengar juk ni rambak bedon lang ni kompor i nak liang ka pilih department baju kompor i kontraktor ben teriak ni ka jiking ini sokmen hak ni kompor ben wan jungok ya kene juk kompor ben wan lang kontraktor mau ki pejbak ki langut ben traino ya kene ki jiking di dalam kontraktor la don lang hak ni kompor dan dalam itu iru yang berstang no ya kam but kene ke jingking kan yo no ke jingking ke ba paka ke RCC bridge ke ba ka sanction hi ke bala kot saka rule duna ni skam hatin bala dat kumpa ki mong sanction ki angot pa ki omro kali he ro ki masuk ban warung ha kene ka snong ke jongki kumpala omta ba semti dei kontraktor sale ya ke ba kan company community balang ba bai kontraktor interested ya kene kam nang ba ki nong lek nong wan jong ni guys nong kam ban shu teng kecing ya nak ka ban ngapan pa ke sungu ya ke MDA2 apa ke jingelam jo Chief Minister Konrad sama but ya ke PWD department apa jingelam jo Deputy Chief Minister ba Preston Tunsong bala sanction praklu duna nak mataban sinano ya ke jingking ding ke ba le di choice berkani ke jingking ke ba pen ya klat ya ke rani kor bar kemasram ke ba artli constituency ke don kam bar hakmat hang ni hakmat jong ni jingking ke don ka
kayu balat yang ka hat balat yang but la alot yang ni jingtre hi ba juni kharbani haka nyukro point ai but mentai lawan yalam minong tre mas dang no di kai ki jing angnut jong ngi ki pai ba na ka konsumsi mosram khamtang basyong hajan hone ka thain je balat but ka konsumsi ran ni kor bi adon hagini ki thain kanong ka jimun toy nomor kani jinging kan dikat double lane bridge asasi bridge de kermen ba kumni hi kan sedang no ekni ki jingtre but hapo ar sobna ngi kermen ba kan dep no